Runmawi TV clear to te Zibarvek ule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar Lunglei Christmas amasai in Chanchin langsar Ralte. Forest Conservation Amendment Act FCAA sangni sumni pathum Mizorama manve dulo nalantira tuginda rugachanga MNF party in Mizoram puma total bandh an huai hotsu Hlutea kalpui ni in thlopa hlo chadawangin chunhudar khatkan ti to pani. President Draupadi Murmu chuan voin khan Haryana Ambala District Air Force Station na changin Rafale fighter jet mangin sortie ane. South Korea pantur Air Force One at chuang US President Donald Trump chuan Gaza in donathar at henle a Lalthanpuii tuasoy. Tuna Chanchin Kim Changzokin. Forest Conservation Amendment Act FCAA sangni somni pathum Mizoram manve dulo nalantira tuginda rugachanga MNF party in Mizoram puma total bandh an huai hotsu Hlutea kalpui ni in thlopa hlo chatawangin chunhudar khatkan ti to pani. MNF Treasurer Pulalruat Kiman voin khan thuthar thedar tu te ma total bandh anti top tak thu chu apuanga total bandh thlop tu mi pui hne na lom thu soin total bandh an huai hodawanga har sana tok songsong hne na MNF party chuan ngai damadil ti soibok total bandh an huai hot songin duty te tana har sana siam zonga cheanom lo ni an sha thu soin Pulalruat Kima chuan lom omati thu soya Mizoram hunchang shanga mi pui thlopna an don chadawanga lom thu soirwalin total bandh an huai hot chan ngai to chianga hemikonga an malakna thop zuizel turin mi puite asombok Mizoram Legislative Assembly in Forest Conservation Amendment Act FCAA sangni somni pathum apomna chu sutle ani lo chuan Mizoram le Mizo namtan alapoi thui theile don ti Pulalruat Kima chuan a soinon le a sarkar lai puin state sarkar remti na lashan to lova Mizoram chunga ma alak theina tur dan chu sutle nge an phut ti a soinon bok ani nia voin hi Forest Conservation Amendment Act sarkar lai puinan pass Mizorama manve kan du lo na entir na atana kan ben nei ani a he Forest Conservation Act an pass hi Indiaram mundang tam takaman tur ani a Mizoram tan chuan hei ron mang vero kan tiani lo chuan man po ngai lova lo do po ngai lova achan chu kan inrem na thu thunga constitution anda kan ram leilung nei tuni na le a khoi che dan thu chuan India Parliament in thu an nei lo Mizoram legislature chavin an nei ti in jiak aum sa wangin hei ram leilung nei tuni na dan le a khoi che na dan subject an ya wangin kha chu Indian constitution in Mizoram huam lo tura kan du na lo chuan ti theilova ada sa ani chuti chung chuan kan lo in ring lo ka an pas kan sarkar lai po kan hei chu min huam lo nima sela kan du hau lovania tin du lo na dan ka kan sarkar kan lo pas to a hausa kami kan soi khom na po kan pulal du ma pe chu a riam le atong ro adu lo lama ania voile khata in le thuta a hovin kan du le ta etia an pas pui thut mai le khamiatana kan lo dan thei na tur kan cha biaka sarkar lai puya pele ringot mai zoram mi puite tor na zong ra engma lova chantir na ni kan du lo ema kha FCAA khan Mizoram pum puya huama international board daratanga boruak melete a kilometer jachin huama ni chuan Bangladesh ramri le Burma ramri atentila Mizoram pum pui avaina huam fek ane chu andu duin hei state security a India ram mamonitin andu duin kan phalna tel lova anti theimia loka kan phalna lak angai love ron huam ti ro kan pometin pudu omap sarkar hianan pas taringot maya chu ramle nam poi soina atlingani chu wangini kan martar te thisen mi pui zong in kum som ni chung kan torna ara Indian constitution in
achabi min pek min kal sak akha achabi pudu oman del hilama ape tharle ringot mai Chanchinthar te tan ahuat thala parti dang zong tan ahuat thala tin NGO te ko ran te tan po ram lei lung nei tu ni na le a khoi son dan thu nei na kan nei kha kan alo dan that lai takin le lama phal nan pe kan kul bing kong ka a hon sak ringot ani hei nam poi soina ram le nam poi soina lian per bakat kan martar te thi sen zong kan mi puite tor na zong eng ma lova chantir na ani nakina chon karin danin arei tulanga Chanchinthar la thin rim tulanga mi puyan la thin rim tulang chuvan chu mi du lo na entir nan voina total ben kan nei ani amaro chu nu kirle ro kan ti an du lovani point pathian le mi puite zara eng hunai mon nai taka poni tei ahun pangaya poni tei in thanna kan neyanga chuti huna chun anni chu an tla in MNF kan sarkar don ti achianga chumi achuan kan sarkar vele hemi hi chu kan du lo na kan pas na min pai sakha an pai na hi kan pai le anga ti chuan kan ro puina le kan hum him na ram ta na kan pek na khami kha kan lanon leang chu ven hei chu kan pai sak le vek don ani chu vain hemia yen thu dik lo dot mi puya asoinep zongin akal puya achangin Article 371G ke itluka rechiang an omlau te hemi riachian le chian lo ani lava so hona pungtum chang som paruk ke ai rechiang an omlau ti wan pui la pastor howan we jakopang chuwangin arem na sign tu pulal ding ate ke ini te heng hi anor chuak tuen kan chiang per ani du ununa party voice som vel son to yen a chiang ani chon ke ni pe chon kan va chiang le zual don em chuwan zoram mi pui a khoya ram pui a khoya nam pui a khoya atidam le turin kan tur na le iting e turan e kan ti nan voina ben kan chana anti lavan e chon a thei topin hemi hi kan zui zel don ani chan zinga khanin han fangkwalin kan lo sha a hlotling in shaim tum kan ben a lo tling khop mai mun tina duty na muna kan mi te po an buk khop maya an chanema ti chuan sikul dor engkim office ein khar chup kholai re chup mai chuwan mi puite thop na kan lo ma kan ben duty te chunga kan lo ma engkima tuntuma chuan alomom takin garia heian zoram mi puite le thalai te akai har ngeyanga abik takin dampapiela peichuan hei athil poimo tak auring tak turan yang ti kan ring Social activist Vanlalmawii FCAA chu ngai to chiang lawin Assembly House a adopt ani atia hemi chung changa Runmawi TV News Desk editorin Rafale abiak na ilo ngai thak chun somang Vanlalchhuangi hei tu na hianin kan be me kan ani hi deng lunglama lanu ro pui lian ni than ankal la voin tiang chuan an zin ko kan han be fu thei te ni ka pi enge voin a hianin hei MNF flamin total ban FCAA du lo na an lan tir ni nangma ni nangma nge mi mal angpon le a joint civil society of Mizoram angpon thei to pin mai lo la to ani CSJ angpon voina total ban I mu dan te le in khop da ni mo khati ang chi kha enge han soi ni nei kan thopa kami malang pon ka thopa zesi mang pon kan thopa mizo mi pui to phot chan thop nge turan ya in entinan tun ma tang total ben hi ke ka dolo thina mere ke ni tuna in so fatop tana ani khatin so lo poisia te hi kan kal phungania chu chuanin tun FCAA chungchang hi chu
thom nge angai อืม en tinan ngai tua chiang mia lovin อืม ZPM sarkar khan assembly house khan an han adop ringota อืม kanin hum himna article 371 te po asubuai ta อืม apoi me ma hanjir chang le deu se chan an revoke du nge nga an jir chan du pho chuan อืม tin kan soyanga kun kan tong holo se อืม at du at adop du tu thop tu zinga po han mithiam kan han ti ang hi อืม an om lo ani ti top mayang อืม tu wangin he thil hi chu FCAA assembly house adop lo po khanin an du chan ti thei renga อืม in adan pui om to renga อืม lo adop chia khan kanin hum him na article 371 kha ain subuai ta kha ka apoi na lai berania อืม en pon ni sengin thang chu kan soi dam to ke ni chuan ke mani pol bill center for environment and social justice ang pon kan du lova tun ZPM sarkarin dop ma de sang hi som hi pathuma parliament na bill kudlu public domain na mi pui soi sel na hon lai tanga adu lo tu a soi sel tu kan ni he ulal du ama soi ang chia khan อืม sang khazakwa somriat forest conservation act kha sang khazakwa somriat kha อืม forest hum himna na siamania tuna an siam that chan chu forest dan forest hi mishing nun na ni environmental lo mishing te kan dam kho chhuak thei lo tu wangin forest dan hum himna dan khau ta ka lo oma tu wang ma son na na tho te a har sa a อืม chu ma son na du tu ti mayang ma son na han ti mela development ti zok ti ang อืม environment aya development da ma sa tu ten อื e ม dan hi kha dan khan no kan ti a amendment an siam ta a chu ke ni chon kan du lo north east state zinga Mizoram he tor na saber tor kan ni อืม kan ti phot mayang e o ka tho pe อืม chuan เอ ti อ chuan in den lunga la nu ro pui le ani lung do kan chan te pi te an ni a kan tho pui te อื kan ม kala khwa kan pal sang song song อื are ม thop mai na thia la tangin ve la ma kan pe nga mo อืม Mizoram mi pui kan pal sang chin chuan an thop khop อื mai ม ฮัลโหล kalo mi โอเลยกันโหลดูถูกแก MPCC in FCA du lo tak tak tu party chu Congress party chau kan nian ti a MPCC President Lalthanpuii AICC ho tu te Delhiya amu chumin AICC General Secretary Pukesi Venugopalan Congress in thune ina ansan vele FCAA chu an endon ngal tur thualo soini in an soibok FCAA chungchanga MNF le ZPM party chu in beitur bik anom lo nia soin amu phurtu ani veve MPCC chuan antia Parliament FCAA sangni somni pathum siam tu BJP le Thopui National Democratic Alliance NDA sarkar kandema hedan chalo tak pompuina resolution Mizoram State Assembly ZPM sarkarin alo pass hi Mizoram tana poitak ani awangin cha kantilo tak zet anti ani July ni somni paruk sangni somni pathuma Parliament FCA bill soiho ani khan Congress MP ten nasatakin ando dal ni in MPCC chuan an soya he bill hi Congress MP ten nasataka ando dal na kara Parlamenta pasania kabil an pas ni khan MNF MP po Parlamenta BJP lama achunge yani anti MPCC chuan MNF chu FCAA ando dal tak takani chuan hedan siam tu BJP an tho puina NDA chwa san turin an phuta BJP nen an tho dun na hi chuchat ngam ro se antia MNF chu kumsang ni sombakwa MP in Thandona Citizenship Amendment Bill CAB do tura intiam thantlin ani nuwa Lok Sabha he bill support le si ani ti in CAB an support chan Northeast State a huam velonia an soi ang khan FCAA in Northeast State te huam tir velo tura an tho pui NDA sarkar an nor Hlutea ani lo chuan FCAA dan pas tu te zinga MNF MP an telawangin hedan hi do ve thei ani lo ti le dampabial by election vote zon awanga total bandh neya MPCC chuan MNF te hi kan nga yani antibok Chief Minister in YME Inkom Puilian Sakordaya FCAA huamchin tur international boundary atanga kilometer somnia asoipo thudiklawani thu MPCC chuan an soya Chief Minister
minister chu he thu a soi awanga thu pha a choi lo ani chuan thu dik lo manga FCAA hlo om lo anga mipui zirtir tuma an ngai ti an soi bok ani Rochinta mawanga sazupuang tuar tu an pungzela sazupuang in thlo ma ti chiat sak kutna thok tu chungkwa sanga zaruk somni le pani an tlingto Agriculture and Farmers Welfare Department ho tu ten soidanin Rochinta mawanga chungko sanga zaruk somni le pani te chu Mizoram district som pakhata khoza som sari ami teni in heng khoza som saria thlo ma zaw zong hectare sang sari zaruk somthum le pali point pasari panga pali a hectare sang ni zathum somthum le pakhat point pakhat panga pali a zaw chu sazupuang hian ati cheto ani sazupuang awang hian Agriculture and Farmers Welfare Department chuan sazutur ke jiza somriat pasari chuang an sem chuak to ni nan soya sum in dailo na awang le fur anata wanga tlopo theilo khwa sazutur sem theilo na aum nual ni nan soibok sazu te chu lo theilo na awangin tura shaya ngai ni in Agriculture and Farmers Welfare Department ho tu te chuan an soya ahuwa sazu shaikal pui chu a chabernia soin film khur ero angai hle ni nan soya sazuthi te chu gutkorbun chunga charkhoma phum tur ani thuan soi ani Rochinta mawanga kutna thok tu te torna chu State Specific Disaster Puang Turin Disaster Management and Rehabilitation Department ta ngin na thlen ani to a puan ani chuan Rochinta mawanga sa zupuang tuar tu bule bal le thlai tam tak chan lo nei tu tene na zang no dom na pek thei abe sei om thu Agriculture and Farmers Welfare Department ho tu te chuan an soibok Zukle Muamdo Chungchanga in Zirtirna Nini Otur District Shang Huap Sensitization Workshop SCERT Auditorium Aizola Nimina Nei Chansu Voina Total Band Kalpui Ani Awangin District Tinin Arim Chandan Anga Anmani District An Chunzom Tura Ruahman Ani SCERT ho tu ten Runmawi an Shildanin workshop Historkarlai Puya Ministry of Education Bultu Maneni in National Population Education Project NPEP SCERT Noya Population Education Cell SCERT Mizoram le National Tobacco Control Program NTCP Ministry of Health and Family Welfare te thoho na abwat sai ani thuan soi Mizoram District ina DEO te Diet Principal te DEO Office Tobacco Free Educational Institution ni na chel tu te State Nodal Officer le District Nodal Officer te baka Directorate of School Education le SCERT Tobacco Control Team te antela voina chunzom turarwa manima se total band awanga an chunzom theilo awangin workshop chu mani district chawa chunzom turarwa man ani thu SCERT ho tu te chuan an soi ani nimina workshop honna in khoma SCERT Joint Director Dr. Lalthanpuii thom te chuan avoi khatna atan hetiang program buat sai ani chulom amati thu soin cigarettes and other tobacco products prohibitions of advertisement and regulations of trade and commerce production supply and distribution Act 2003 in akhap tele athil tumte asoifia hedani na khapte chu pui punna huna mezuk te vailo manga siam ru hlo fakmoile nau pangte hena shal chwate tobacco product renga health warning da zel tur ani thu te asoibok Lunglei Municipal Council LMC chu Christmas atana inbuat sa Janin Christmas Bazaar Tour arwa mana Lunglonmawii Christmas Bazaar Tour ro manna kalpui me kani thu LMC Chief Executive Officer Pumal Somtluangan shatir na atitsuak Lunglonmawii Lungleia Christmas Bazaar buat sa itura hian stall food stall le Play Park siam tumani thu LMC CEO shatirna thuchwa chuan tarlan ania head stall chang du chuan LMC ya dilna form cheng so malei turani thu tarlan anibok Lunglonmawii ti lo mundanga chuan in phona mun tur siam phal ani lo tur thu LMC CEO shatirna ti chwa chuan tarlan anibokani Mizoram Sarkar Sinut Hospital Durtlang le John Williams Hospital Lunglei in Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS mangturin nimin khan inrem na anziak Mizoram Sarkar le Mizoram Sinut Hnuai damdo in pani Sinut Hospital Durtlang le John Williams Hospital Lunglei te hian Health Minister Pilalrin Pui Pisa inrem na hiziakin aninrem na ang chuan heng damdo in pani te hian November ni khat sang ni somni panga achangin Mizoram Sarkar in Healthcare Scheme aduan MUHCS chu anzom veto donani he inrem na hian Mizoram Sarkar ayo in Mizoram State Healthcare Society CEO Dr. Ralte le Mizoram Presbyterian Church Synod ayo in Moderator Reverend RC Lalngak Lenaten Ming Anziak ani
chanaw panglaka mi pat mechia na lam hoya moi lo taka chea pu kumsom sarimi chin swan pawa te khang tuna new Champhai omchu ni zan khan police in an man police nena hemi chungchanga FIR thelu alandanin chinswan pawa hian October ni somni pali sang ni somni pali tlai darli le darnga inkar khan mechanaw pang kumruk mi laka mi pat mechia na lam hoin moi lo takin a che ani hethil thlenma po hian chinswan pawa hi mechanaw pang laka mi pat mechia na lam hoin moi lo takin alo che to nia thudon ani bok konpuile sairang inkar national highway ya kar khat chung bungrapur lir theitang khang anom to lova tun thani somni pakhat jing dariat le atuk ni somni pani jing dariat inkara hekonga bungrapur lir theitang khang te chu chwa vekanni October ni somni jing dariat le atuk ni somni le pakhat jing dariat inkara aizola changa asam lampan lir thei zani somni le panga te chu khamra nga antang khanga konpuya aizol lampan lir thei somni pani antang khang bok lir thei tang khang te hi October ni somni pakhat jing dariat le atuk ni somni pani jing dariat inkara anwain chwa vekani a voin lamthlengin konpuile sairang inkar national highway ya bungrapur lir thei tang khang anla omle ri lo ani darkar somni le pali chung nimin October ni somni pariat jing dariat atanga tukin dariat thlengin konpuile sairang inkar national highway ya bungrapur lir thei aizol lampan zanga somthum ten konpui an paltlanga asam lampan zanga somthum le pathum anombok Mizoram pon lamchanchin ilongai thak chunzawang President Draupadi Murmu chuan voin khan Haryana Ambala District Air Force Station achangin Rafale fighter jet mangin sortie ane Air Chief Marshal AP Singh po in thlo na shangin azom veboka Rafale jeta chuangin G Street a habok Group Captain Amit Gehani chu President Purtu thlo theina pilot ania ani hi Indian Air Force sa number 17 Squadron Golden Arrows Commanding Officer CO anibok dar som pakhat le min somni le pasaria thlo na a thlo ma hian murmu hian akuta helmet akenga sanla savoa pilot nen thla an la dunani jet chunga changin akut pharin mi puite avaibok hetilai hian President Hivo Injing Khan Air Force Station athlen nuwa Ceremonial Guard of Honor pek anibok ni in news agency PTI report chuan atarlang heba ka hian Draupadi Murmu hi April ni ret sangni somni pathuma Asama Tejpur Air Force Station a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft a sortie nei President pathum na le Meche Head of State Panina Anito Bok President Louis Pratibha Patil le APJ Abdul Kalam tepo in June sangni le paruk le November sangni le Pakwa Khan Maharashtra apune bula Lohigao na Air Force Station a Sukhoi 30 MK1 fighter aircraft mangin shorties anne bok France Aerospace from Dassault Aviation Siam Rafale fighter jet hi September sangni somni Khan Ambala Air Force Station a Indian Air Force a laklu ania Rafale fighter jet panga omna batch masaber chu July ni somni pasari sangni somni Khan French achangin India rama athenga Indian Air Force 17 Squadron Golden Arrows tiada ani June sangka zakwa sungkwa le pasaria Russia in Sukhoi 30 jet aron lutir nuwa Rafale hi kumsomni pani chunga IAF in fighter aircraft alaklu masakber ania generation 4.5 twin engine multi-role fighter jet ania combat mission shang thok thei turadon ania air supremacy ground attack reconnaissance le nuclear deterrence tepo athok thei ani Rahul Gandhi chuan Bihar Nitish Kumar ka ishwaina chu amhing chawani thua soya thuneina takthak chu BJP kuta ati Muzaffarpura Paul Rally at thua soina a Gandhi chuan Nitish Kumar ka ishwaina chu amhing mai ani thua soya thuneina takthak chu BJP kuta thung Nitish G mel hi man ania remote control hi BJP kuta omani ati khotlanga namnu fuale hnwai hnungjok te o chu ti topani thua soi zuibok asoidan chuan chanhai le hnufual zok te o chu ngai thak turani ti ingai tuak tur ani ma semi pathum emo pali emo chuan an thununa BJP in an thununa ni ati Rorelai party in khotlang in tluklan na konga in pek na an nei lo nia apu na chu soinon la in Gandhi chuan an kuta remote control an neya mishing digna chanvo humhim na nen po inzom na an nei lo ati Congress shwai tu hian parliament rampum huwa pa case census nei apu thu po asoinon le a Lok Sabha Prime Minister Ma Khan case census hi inti fel turani ti ka soya engma an soidu lo BJP hian social justice hi ado dalani an du lo ati Puanto chinangin November ni rukle ni som pakhata Bihar in Lalthanpuii nei turani a heti mekla hian NDA le
mahagat bandan inkara indai dan na a chhomek ni inalang NDA hian BJP JDU LJP Ramvilas HAM Secular le Rashtriya Lok Morcha tian tela RJD ka ishwai mahagat bandana hian Congress CPI ML CPI CPM le VIP te antel thung RJD Tejaswi Yadav chu CM Turatan Ratani VIPs Mukesh Shahani chu deputy CM candidate tan thlan ani Prashant Kishore Jan Suraj hian seat jani somli le pathuma chu vek ani November ni sompali hian result pon ani ang Bharatiya Janata Party BJP MLA Shagun Pariharin State chunga masona chungchanga inhnial na anne ina a Kishwar bial chunga twal chung mi te chu Rastrawadi Hindu Nationalist ya asoyawangin vo in Khan Jammu and Kashmir Legislative Assembly ya buaina achhuak Avoi khatna atana legislature athan Parihar hian Kishwar bial ngai saklonia asoi chu atar langa Kishwar hian Rastrawadi Hindu Kalfor omkhom na kania ngai saklo kania na engma tho anilawati hetu soi hian nationalist Rastrawadi le sakhwana Hindu te athunzoma wangin National Conference NC member te chuan do dal na satak an soi ngala official soi ho na angchi le namba ka sakho inthliar na anpu National Conference legislator te chulung oilo na lantirin an chutna atanga tho chuakin thuan soya record atanga an thu soi chu pai chuan phut hei hausa secular ethos bo chiat na langsar tak ani ti in NCMLA pakhat chuan boina ka ra au chuaka midang te chuan disciplinary action langhal turin an phut bok Speaker Abdul Rahim Rather chuan rang takin aron inrola ril rohadam taka turin angena house chu aza omna emo secular principle emo ti chia thei thuwa engtin pon ading don lo ti atiam bok house aza omna shiala hetilai huna masona soi ho tur kan ni ti in Parihar chu ashila MLA itlin masak ber na ania thiltum lian tak tak ima chhondo na ni ithu soya hian thorim na le hoi hom na lantiro ati minute engemozat nuwa session chu chunjum le anita ani South Korea pantur Air Force One at swang US President Donald Trump chuan Gaza in donut har athen le a hlauthon thu soi ralin engmai hian in ka hai hi ati chedon lo atia Israel sipai pakhat tha ani nuwa Israel le Gaza te chuan in ka hai bo chia an pani hian anin mo pu ton ve US President Donald Trump hian South Korea panlain Air Force One na atsuanga kartam takal ta a Hamas le Israel inkara inka hai ti top chungchanga achan na masabera peni indo na chunzom le theina tur thei zongzong chu nol chungin Trump chuan Gaza engma hian inka hai ti top ati chedon lo ati mase Israelin Pubalak theina anne chu athlop tlat thung thojani khan US in remna siam chu bo chia anin pua Israel chuan Gaza chu thona mangin abeibok Trump chuan Israel sipai pakhat an thata chuwang chuan Israel mi te chuan anron beilet le a tin an beilet turani ati hemi hma hian US Vice President JD Vance chuan inka hai hi ala omngei arin thualo soito bok Israel in abein hun ber le Hamas nena anin kar boruak asang chozel chu inka hai te nau ti in Vance chuan Trump pa remna chu ala omreng ti asoi Vance chuan inka hai hi ala omreng ani chu heta le khoya emo hian inka hai te na bom don lo ti na ni lawati Thuthar thedar tu te akom na Vance chuan Hamas emo midang emo chuan Israel sipai an be ti asoi boka hewang hian Tel Aviv chuan achang le tani Hamas emo Gaza chunga midang emo chuan sipai pakhat an be ti kan sia a Israel mi te hian an chan let nge kan be saya ma se chuti chung chuan President remna chu aum reng do ni in ka sia ati hetila hian Gaza Civil Defense Agency chuan Israel be pui thak na mi pakwa vel an thi ti asoi thochani khan ram pani inkara boina hi chuak le a Hamas in October ni soma changa man chan inka hai thuthlung kalpui mek zinga somni pariat zinga som paruk na nia asoi chu Israel nena ahlana Mase Israel Forensic Examination a hian Palestinian group hian kumni vel kalta achanga arwang lak let to miman ruang chen khat an hlan ti mu chwa ani Israel chuan Hamas su inka hai bo chia apu a ruang lem siama apu Hamas thupuang tu Hazem Gasem chuan ruang la omte omna mun an sha thuan soi chu anola kumni sungzet indo na neilaya Israelin bom aka awangin mun sang sha theilo a omni in a soi hetila hin defense minister chuan Hamas chu Gaza strip khothlang lama Israel sipai te beya apua hethil thleng awang hian alung oilo hlea Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan IDF chu Gaza strip a be pui thak nga le chaktaka be pui thak turin a sha ti
tirani minute engemazat nuwa Hamas chuan Israel dan bo chian na awanga hostage ruang hlan na hun son antum thu an soivele ani President Donald Trump chuan Korean Peninsula rem na siam tura ma alak na awangin South Korea soimoy na sangber grant order of mugunghwa adong South Korea at lojum hiani West President Donald Trump chu Korean Peninsula rem na aum the na tura malak na siya reng na atan anram soimoy na sangber grant order of mugunghwa hlan ani South Korea President Lee Jae-myung chuan Apex CEO Samita Trump patel na Gyeongjuwa Donald Trump pa soimoy na ro pui tak hi ahlan ani Khatizong kha Chanchinthar kan puan thei det chu ani